Assalamu alaikum, urmetli seyirciler. Milli telekanalının efirinde haberler hafta informasyon programması dikkatinize havale etili. Studiyada men Fadime Seyitmamutov çalışam. Bugün programmamızda 9 milyon rublelik Kırım boyunca yekene olgan yangi donatmalar Ahmetjit'teki palliativ tibbi yardım merkezine alındı. Safiyevka koyunda kaldırımlar abadanlaştırılgan toxtav yeri ve sokak ışığının yoksuzluk gibi içtimai meseleleri çözülecek mi? Kezlev yangi cemaat nakliyesini, tramvaylarını elde etti. Yangi Dünya gazetasının muharririyeti Balalar Dünyası adlı yarışının galiplerini takdirledi. Kırım sportçısı Batır Ahmedov revanşka ciddi hazırlık koruyor. Bu ve diğer mühim haberler hakkında bizim muhabirlerimiz tarif etti. Ahmetjit'teki palliativ tibbi yardım merkezinde yangi donatma için 9 milyon ruble ayrıldı. Böyle aparaturanın analıkları Kırım boyunca başka yok. Onu Dostupная Среда programması boyunca satın aldılar. Mevzunu Elmas Ablakimova devam etti. Опустить горизонтальное опять же положение. Ниже она опускается. Bir dökmege basqanının xastahane yatağı düşürüle ve koterile matraslar da çok vakit yatkan hastalarının alını fenalaştırma aksine yardım etti. Bu palliativ tıbbi merkez için innovasiya demir prужиналар yerine gel işletilgen. К нему придается специальная система насосов, которые подкачивают в разные сегменты этого матраса воздух. И в связи с этим не происходит образование пролежней. Если человек, обыкновенный, нормальный человек в нормальном состоянии в течение сна ночью, он переворачивается с бока на бок, значит, спит на боку или может спать на животе, то человек, который в бессознательном состоянии, он этих движений производить не может. Эти движения производит за него матрас. Bir yatak yerinin fiyatı kararnen milyon ruble tura boleşey merkezde ekidane. Bu pek gereklidir dey tebiyetçiler. Это огромная рана, которая присоединяется инфекция, то есть масса, потом развивается почечная недостаточность, не дай бог. Palliativ tibiyeti ağır hastalarga yardım gösteriyor. Ahmetjit merkezinde yatkan hastalarının çokusu tedaviline bilmegen pek ağır yürgen esli başlı adamlar. Простой подъемник здесь нельзя приспособить, потому что угол наклона лестницы очень крутой, и пациенту это будет не очень удобно и комфортно. Идет именно приспособление, идет к лестнице. Не надо настраивать ничего, не надо его тянуть по лестнице. Bu yanı şeyler merkezinin yanılıştırıldığı yolunda ilk adamlardır. 2 katlı binanın kapital tamiri gelecek senege planlaştırıldı. Elmas Ablakimova, Rafael Vakidov, Millet için. Kaldırımlar abadanlaştırılgan toxtav yeri ve sokak ışığı yok. Ahmetjit rayonunun Safiyevka koyunda yaşayan sakinlerini bu problemler yıllarca rahatsızlap çözülmey kalan. Koy sakinleri muhaririyetimizge müracaat ettiler. Mevzunu muhabirimiz Ayşe Şulakova devam etti. Ellerini tutup yolunu çapıp geçeler. Safiyevka koyunun Воронежская sokağının küçük sakinleri yolunu tamam böyle tarzda geçeler. Видите, как страшно летают машины. Нам страшно переходить дорогу. Ты далеко пешеходные переходы от наших домов. Надо туда идти, хоть перейти дорогу и хоть поехать в школу на маршрутке. Safiyevka koyunda mektep yok aslında başka içtimai cihetten emniyetli obyektler kaba. Onlarını komşu kasabada ya da Ahmetjit'te tapmağa mümkün. В школу приходим, уже все грязные. Потом учителя не пускают в школу, пока все не вытерешь, не зайдешь. Пойдемте посмотрим, какие у нас тротуары, по каким тротуарам мы ходим. Вот наш тротуар. Вот вдоль этой дороги мы идем, это считается у нас тротуар. Светлана Демченко Safiyevkada 10 yıldan beri yaşay. Onun aytkana ko'ra en yakın durak 1,5 kilometr mesafede yerleşi. Anda barıp yetmek için Krasnoperекопск, Ahmetjit Cumhuriyet yolu boyu ketmek gerek. Гарнизон, Ветряк и Солнечно, они прямо одна за одной идет, так же, как и в поселке Гвардейском, одна на одной остановке. А здесь получается очень большое расстояние от заправки аж до общежития. Вот. И кто живет в центре, очень далеко получается идти. Merkezi sokakta ise kaldırımlar ve yol ışığı da yok. Место позволяет и по той стороне сделать, и по этой сделать. Было бы желание. Также освещение не надо по двум сторонам. Сделайте хоть
как говорится, изредка, ну, где-то на столбах. Сарабыской шурасында проблема кында білелер. Анда білдіргенлеріне көре шымдыки вақыт Эрмени базар трассасыны федераль мүлкетіне кечіру суали музакире етілі. Тек бұндан соң қалдырымларны ким абаданлаштырылачағы белі олачақ. Крымның наклиет везілігі яда ерлі акимиет. Если этот тротуар не будет попадать в полосу отвода дороги республики, значит это обращаться надо к нам об устройстве тротуаров. Если он все-таки будет попадать в полосу отвода, то, понятно, это опять тоже республика. А там же есть старый тротуар, получается, его можно благоустроить? Планы поставим, но пока мы не закончим центральные у нас части улиц, которые вот непосредственно тротуары, то переходить к этим тротуарам мы просто все финансово не потянем одновременно. Да, бір меселе бұл дұрақлардыр. Көйде бөле павильонлар олса біле, оларның алы мұшкөл. Кечелері олардан бірісі іштимай ағлардаки даванын мевзусы олды. Оның диварлары бозуқ, ер-ерде чөплік, атта урналар yok. Бұл проблема қында да қасаба шурасында білелер, бұл ерге енді комиссия келген еді. Обещали этот вопрос держать на контроле. Просмотрели, даже рассмотрели установки дополнительной. Но пока этот вопрос не решается. Маршрут бойынша абаданлаштырылған дұрақлар аз. Пиаделер ем sıcakta, ем суықта, açık havada автобусларны беклемек зорундалар. Я сейчас подошла, дождя нет. Это хорошо. А если бы дождь был? Хоть немножечко хотя бы что-то было. Вот. Так что надо оборудовать. Сәкенлер умут етелер ки инфраструктураның абаданлаштырылуы ile якын заманда оғрашып башлайжақлар. Шынды есе олар сабырлы олып, ризна чизмалар киіп ве эллеріне фенерчиклер алып беклемек кереклер. Айша Шулакова, Рафаэль Вахидов, Милет үшін. Кезлев яңы жемат наклиені трамвайларны әлді етті шымдылық. Оларны тек тест шекілінде тешкерелер. Наклиетні кележек сененің башында чалыштырмаға планлаштыралар. Трамвай депосындаки яңылықлар ақында біздің мұғыберлеріміз тариф еті. Яны трамвайларны шерде тест шекілде текшкарып башладылар. Модель махсус кезлев шәрі үшін ишлеп чықарылса біле шәрде оның ilk айдалуы тешкөрівнің ең мұйым басамағыдыр. Бұндан ғайры комиссия 20-ден зияды көстергічлер бойынша қимет кесе. Олардың арасында сурят арттырылуы тоқталу крен вейлякри көстергічлері бар. Только после этого будет запущен в серию и будет налажен выпуск новых трамваев для Евпатории. Трамвай Екатеринбург шәрінің Урал Трансмаш заводында жиылды. 1 метрлік колеясының хусиетлеріні де назарға алдылар. Чүнки Русияда есасен трамвай yollarının кенлігі 1,5 метр ола. Истесна тек Пятигорск, Калининград ве Кезлев шәрлерідір. Евпатория, она гордится своим трамваем. Евпаторийскому трамваю 105 лет в этом году отметили. Вагон 150 адамны сығдырамында қыздырма системасы çalışа. Автомат шекілінде қапыларына açқан догме бар. Амма отек айдавжының бұйрығынен çalışа. Бұндан да ғайры бір вагонда арабалардаки сақатлар үшін догме бар. Егер сынавлар мувафақиетлі олса, истисал весатын алу ақында суаль музакире етілежек деп қайды теле трамвай идарелігінде. Шерге бойле вагондан 27 дане керек. Яваш-яваш буяны наклиет ескісіні дініштережек. Достаточно успешно проходит испытание. Он комфортный, он зимой теплый, он летом будет прохладный. Он бесшумный, все выдержаны требования доступной среды. Бұндан ғайры шер мемориеті трамвай yollarını тамерлемеге планлаштырам. Бұл рельслерінің толу шекілде дінештірілуіні, контакт ағларының янылатылуы ве дурақылар абыдынлаштырылуыны қапылап ала. Кемер қысымларда бір тарафлама әрекет еріне 2 yönелешлі қатнав пейда олажақ. Султания Истакаева, Руслан Минаев, Эльдар Заидов, Миллет үшін. Бұл hafta imkanları sınırlı olған балалар үшін хайрия акциясы кечірілді. О халқара сақатлар күніне бағышланды. Қырым мұсылманларының дини идаресі қол тұтуынен бұл балалар үшін яқшы Киев күніні тешкіл еттілер. Тәфсиратлар Султания Истакаеваның левхасында. Хусуси баллар масал қараманларынен берабер мирақлық сияхатқа yol алдылар. Ерлайлер вету керекке тұрып ойнайлар. Бүгін олар үшін Ахмеджетнің реабилитация мерkezінде яқшы Киев күніні тешкіл еттілер. Все эти мероприятия созданы для социально-бытовой адаптации, то есть коммуникации детей, чтобы детки сплотились в одно единое, чтобы они
В первую очередь мы учим их толерантности, да, относиться к другим одинаково и делиться позитивными эмоциями, самое главное. Байрамның esas musafirlerini xayrlamak ve kuvandırmak için Kırım musulmanları dini idaresinden vekilleri keldiler. Olar balalarga bakşışlar takdim ettiler. Пусть ваши детки всегда улыбаются, пусть будет много таких счастливых поводов для этого, и все в жизни у них сложится хорошо. А мы будем по возможности вам помогать и делать все, что от нас зависит. Русалочка бала бақшасына қатнаған кенжелер озгün бақшыш elde еттілер. Енді küçük группаның өз телевизоры olacak. Чтобы вы многое узнавали, она не только о нашем маленьком Крыме, но и о нашей очень-очень большой стране. Чтобы вы могли дружить с детьми из разных республик, из разных регионов, обмениваться своими знаниями, обмениваться своим хорошим настроением. И вот я думаю, что этот подарок, Ирина Павловна, я думаю, что он очень полезен. Да, очень полезен, и он украсит будни ваших детей и сотрудников. Бала бақшасының реберлері телевизор хусуси балаларының ижади ve emek кабилетлерін инкишаф ettirmeye yardım edeceğinde eminler. Он необходим для воспитательно-образовательного процесса, потому что занятия, которые ведет учитель-дефектолог, учитель-логопед и воспитатели, они, конечно же, будут ярче, интересней, быстрее запоминаться современным детям. И я думаю, что они принесут пользу для их развития. Yolочка bala evine de hayriye yardım getirildi. Bu yüzlerce kilo aş mahsulatı, kurpiye tatlılıklar, bala aşları. Духовное управление мусульман Крыма оказало нам помощь различными продуктами питания, которые будут очень полезны нашим детям. Наши пожелания были приняты во внимание. Gösterilgen dikkat ve yardım için baş ekim muftiyat vekillerine teşekkür mektubunu takdim etti. Sultan İstakayeva, Eldar Zaitov, Millet için. Яңы Dünya газетасының muharririyeti Balalar Dünyası adlı yarışның neticelerini çıkardı. Bizim muhabirlerimiz akıl sınavının galibi kim olganını bileler. 100 yıl tarixi olgan belli gazetanın qıntavlı muharririyetinde kiçik ve istedadlı okuyucular toplandı. Olar ezberden şiir okuylar ve türküler icra ettiler. Яңы Dünya gazetasında endi 10 yıldan beri Balalar Dünyası adlı ilave basıla. Her ay ekskluziv mında folklor, resimler, şiirler, yaş istedatlarının hikayeleri ve bütün yarımadamızdan hocalar yollanған makaleler derç oluna. Her yıl gazetanın muharririyeti balalar için icadi konkurs geçiriyor. Yılın sonunda ise neticeler çıkarıla. Galip kazanған 6 bala çıkını bugün biz öz redaksiyamızga davet ettik ve olarga biz öz mükafatlarımızı verecekmiz. Bizim esas maksadımız ana tilimizni saqlab kalmak, inkişaf ettirmek degenden gazetamızın maksadı. Ve elbette balaçıklarga, bizim yaş nesilge ana tiline sevgi aşlamak. 6. sınıf talebesi Ahmet Ziyadullayev hikayeler nominasyasında galip çıktı. Yıl devamında o Yaңы Dünya gazetasında hikayelerini bastıraydı. Galibini oğlan en tesirli hikayeler yazgını için kazandı. Bu kartana ve kart babası vatanımızdan sürgün etilgeni ve dostu hakkında mevzular oldu. Hikayelerimden başta Rus dilinde yazam, sonra Tuğhan tilimizge çevireyim. Bilmegen sözlerinin Seyran Hüseyin'in uğatında tapam. Hikayemden anlama ve kartanama okuyum. 4 yaşlı Salih Şerfi Mustafayeva en güzel resimler nominasyasında galibe kazandı. Muharririyet onun işlerine büyük kıymet kesti. Gazete xadimlerinin fikrine göre en güzel resimlerde kız Müslümanlar için aziz yerini, Kabe'ni tasvir etti. Bu resmini çizdim çünkü bakışla almak istedim. Bizni Salih Şerifimiz bölür alıp bargan konkurslarında da iştirak etti. Anda da birinci orunni kazandı, galibeci oldu. Bugünkü konkursta da, alıp barılgan konkursta da galip olup çıktı. Biz bek kuvanamız buğa. Gelecekte büyük ressam, yazıcı, şair olmalarına tilekçimen. Redaksiyaga öz minnettarçılığımı bildireyim. Emine Asanova resimler nominasyasında da bir galip. Bugün milli tım-tım oyunumuzni da icra etti.
Балалар dünyası konkursunun esas mevzuları Kırım, Vatan, Kırım Tatar tili, halkımızın tarihi, medeniyeti, dini ve yarımadamızın tabiatı gibi yönelişlerde oldu. Hepsi iştirakçiler bakşışlarla takdirlendi. Safiye Şukurova, Leyla Lümanova, Akim Bekirov, Millet için. Akmezcit'te ressamlar evinde İsmet Şehzade'nin sergisinde çok beklenilgen ressam açıldı. O evvelden keteninden kapalı edi. Ressam ona merakını böyle şekilde arttırdı ve sergi açılımından birkaç gün geçken son takdim etti. Hoş geldiniz. Buyurun. İsmet у нас. Да. Тут вот такая штуковина. Так, прошу помочь, прошу взяться за... Да. Слушай, ровно надо тянуть. Ровно надо, чтобы... 2,5 metr ölçüdeki ketende usta 3. İslamgirey Han'ı tasvir etken. Resimge 1650 senesine ait gravüra tesir etti. Onun müellifi Fransız ressamı Baltazar Mancorne edi. Han'ın orta parmağında taşlı yüzük. Ressam onu öz resiminin merkezinde yerleştirdi. İsmet Bey'nin fikrince resim bütün sergige siltem bergen eser oldu. Сделано это полотно в традициях, европейских традициях парадного портрета. Мне любопытен, так сказать, еще и контекст, связанный не только с изображением европейцами наших монархов, да, но еще как бы я его представил, поэтому я немножко подкорректировал портрет слегка, чуть-чуть. Поэтому немножко из европейского такого радикального европейца у Манкорне, он у меня такой немножко бахчисарайского пошиба крымский татарин получился. Yaş ve icadi yolunun başında olğan Feride Ablazova Kırım Tatar tilinde yanı yerini takdim etti. Kompozisiya Bal Sözler dep adlandırıldı. Bu endi yaş yercinin ikinci treki. Kalgan tafsiratlarını muhabirlerimiz bile. Men sana işanırım, işansın anamı yar. Akmejit'te kichkene yasama söz yazılgan studiyasında Feride Ablazova özünün yanı Bal Sözler serlevalı yerini icra etti. Bu yercinin ikinci trekidir. Sözlerinin müellifi muarir, radyo alıbarcısı Edip Emir. Muzikanı ise hip-hop icracısı ve bestekar Deli Damir yazdı. Yer yakında çıktı ve endi dinleyicilerinin sevgisini kazandı. Sabadan bir filcan kokulu havya, Feride'nin konu tamam böyle başlana. Gözlerinde ateş yana, yüzünde açık, samimi tebessüm buluna. Feride yırlamağa özü öğrendi, sanada 13 yaşından beri. Kız ende onlarca konkurslarda iştirak etti. Это у меня диплом за участие в турецком молодежном форуме. Он проходил в городе Эдирне. Anda Kırım Tatar yerlerini icra etti, mükafatlar, diplomlar ve kubaklar kazandı. İcatına uğraşmak istegine etraftakiler kol tutalar. İnternette böyle sıcak tefsirler çok. Feride, вы умница, браво! Feride, у вас изумительный голос, просто чудо. Растите, пойте, находите свои песни. Başından cover versiyalarını icra etti, sonra estradada yıldızlarının ilavelerde duet şeklinde yırladı. Bugün onun videolarını yüzlerce, binlerce insanlar baka. Не знаю, как я осмелилась на такое, потому что я была очень стеснительной, такой скованной. И вот первое видео у меня было на английскую песню. Я просто выложила, как-то не задумываясь, зарегистрировалась. Оно набрало немного просмотров, но я периодически что-то вот так выкладывала. Со временем появился Instagram. Rahmetlik, like'lar ve aboneciler. Adi yaşayışta 20 yaşlı Feride студент. Kırım Federal Üniversitesi'nde 4. kursta tahsil ala. Расскажи, пожалуйста, о своей университетской жизни. Учусь я на факультете крымско-татарской восточной филологии на турецком отделении. И на самом деле очень повезло, что куратор наш носитель языка, и мы с первого дня обучения говорим с ним на турецком. А удается ли тебе совмещать и учебу, и такое хобби, как вокал? На самом деле не всегда легко, особенно когда репетиции выпадают на время пар, но приходится потом как-то выкручиваться, делать что-либо дополнительно. Kızın talapkarlığını hocalar da görüyorlar. Feride 4. sınıfta okuyor. Biz 1. sınıftan beri beraber okuyoruz. Onların sınıf öğretmeniyim. Kuratör diyoruz. Feride 1. sınıftan itibaren 2. sınıfta, 3. sınıfta bu türlü programlara katıldı. Şarkı yarışmalarına katıldı. Her yarışmada dereceler getirdi. Şimdi Feride'nin maksadı üniversitetini bitirmek. Paralel şekilde yanı treklerini yazmağa ve icatla uğraşıvını devam etmeye planlaştıra. Safiye Şukurova, Elmas Ablakimova, Giray Abdullayev, Millet için.
Dünya чемпионы унванына бір адым қалды. Қырым спортчысы өз карьерасында бірінші кере юткызды. О американ боксчысы Марио Барриос санен тутушов кечірді. Батыр Ахмедов реванш аққынен қоланмаған қарар алды. Күреш 2020 сененің барыне планлаштырылды. Боксчы өз ватанында насыл азырлық көре. О Америка Қошма Штатларда идманлар лагеріне не вақыт ел алacak. Бұны Наджия Исаева біле. И Батыр Ахмедов, как видите, и не думает сбавлять обороты. Просто постоянно нависает над противником, ни секунды не дает ему отдохнуть, восстановиться. Doğru hareketler tez ve açık aydın uruvlar. Kırım bokçu Batır Ahmedov dünya çempionu unvanı için Amerika Koşma Ştatlarında eminlikle kureşi. Onun rakibi Mario Barrios, Amerikalı sportçu mutihassı ringde da bir kere yutkuzganı yok. И бой, к удивлению многих, начал выравниваться. Мына final raundunun sonki dakikaları ve Batır Ahmedov bir uruvni keçiren. Чемпион кушагы Марио Барриосқа берілі. Чемпион мира по версии WBA в суперлегком весе Марио Барриос. Кстати, посмотрите на левую часть лица Барриоса. Там один огромный синяк. Çoxsa ekspertler yarış hakeminin kararının razı değil. Hem birinci hem ikinci raundlar davalı oldu. Batır bütün kureş devamında öz üstünlüğünü numayiş etti. Ve tek sonki 12. raundda bir uruvdan salanıp kaldı. Ama kureşini devam etmeye hazır edi. Onun rakibini kısa müddete revanş vermeye mecburladılar. Мы потом сразу же подали протест на решение судейства. Они у нас их приняли и вынесли решение о том, что он должен мне дать незамедлительный реванш, так как бой был несправедливый решение. Вот сейчас у нас ведется переговоры о бое, непосредственно реванша. Ну, думаю, дай бог, в начале 2020 года уже титул чемпиона мира вернется в Крым. 28 yaşlı sportçu dünya çempionu unvanı için birinci kere kureşti ve öz kariyerasında birinci kere yutkızdı. O geçirgen 7 yarıştan 6'sında nokautnen galip çıktı. Adetten tış nizam, devamlı idmanlar, boksçunun yaşayış tarzı böyledir. Bütün kıyın iş ringden tış kala. Sol ve sağ kollarının bokslaşu ve er taraflama uruvlar. Sportçunun idmanları kolgenin alıp barılgan kureşke oşay. Batır Ahmedov'un hareketleri tez, o gerekli teknika üzerinde çalışa. Batırga profesyonel ringde katta ayakta turmağa onun idmancısı yardım eten. Kırım boksçusu onlarca dünya sport mektebinin derslerini aldı. Onun kaydetkenine göre öz bedeninin korçal afişine çet elde Сергей Лапин gibi hiç bir kimse vakit ayırmay. Я всегда стараюсь возвращаться в этот зал и взять хоть какие-то навыки, опыты от своего тренера Сергея Юрьевича Лапина. Ну, тренер, который воспитал 3 олимпийцев, это не может быть слабым тренером, то есть поэтому результат сам за себя говорит. Profesyonel bokska Batır Ahmedov 18 yaşında geldi. O büyük ringe çıkacağına hiç kimse inanmaydı. Когда в 2009 году пришел неизвестный парень, все думали, ну, 19 лет, ну, старенький уже. Ничего, через 2,5 года он выполнил мастера, через 4 мастер спорта международного класса. Вот. Поэтому дело в том, что надо в человеке вот увидеть зерно, спортсмене увидеть зерно, это зерно начинает развивать. Şimdi Kırım boksçusu öz memleketinde revanşka hazırlanan. Bir aydan son ise Amerika Koşma Ştatlarına idmanlar lagerine yol alacak. Dünya çempionu unvanı uğrunda Kureşov 2020 senesinin Mart ayına planlaştırıldı. Nadia Isayeva, Ervin Emiraliyev, Millet için. Bu gayret gösterici noktada yayınımız sonuna yetti. Men sizge daima koygan maqsadlarınızga erişmege tileyim. Nefbetteki efirimizde görüşmek üzere, sağlıkla kalınız.